السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد. قال خشكبرا البراهية هي مشخد تعالى أو رب العالمين رحمة مودي بابت مو كسو كارتما وهر كسك حق السر هابي تم دعابو بكين يا ربي تهم يا شهل رحمة حسب بكي يا ربي دوي جياني دا جيانك خوش وراحت وبختور برزقه هم يا بكي يا ربي تو رحمة مريت مب يا ربي تو شفاء بنساخت ما فريك يا ربي او كسيش ما برفريك كخار ولار وچبيت يا ربي تو برحمة
هدایت بینه و بینه سر ریکا راست. یا ربی تو مهمیا سر ویانا خواه و ویانا پیغمبر خواه و ویانا پیویت و قرآنات مهمیا کم بکی. یا ربی تچاوه امت مالکش مالت خدال و دنیای دا کم کنین وصا مل دیوانا پیغمبری البر حوضا پیغمبری صلی الله علیه وسلم شاد و بختور بکه و کم بکه فرق آویج دست توید پیروز و مبارک و خوین چجاراتینی نببین. گلی خشکو برا رب العالمين سورة التحريم دا بيشتما قازيت كتا أهل إيمانه بيشت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدای تعالی گازیه که فرید کد بو همی اهله هندی ایک خدان ایمان بیتن اف گازیه شوید گیریتن بجید خو و مال و خیزان آخوا پارزش آگیره که او آگیره بچه خوش بید وقودها الناس والحجاره مروفا و برا او آگیر خوش بیتن هزر بکه یعنی مروف بنا پلتوی آگیری او دی چه آگیر بیتن هوصا حتی مروف بیت پلا و آگیری لود بشتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد. هند نوع ملائكة يل هنداف وحرسيت و جهنميت كان هند بقوة وهند بهزن وهند جسميوان يمظنا وكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصفا ملائكة كتن ادبيجيتن ملائكة مزنات ياوي هند اگر انسان الهسبكي يسيار بيتن 300 سالة بچيتن الشجوهي حتى مليون حتى حفكاوي هند مسافته كو بچيتن تصوري بك كاف ملائكته چند مزنه شني ابي توصى خدي تعالى چا وصفان كده بجيت لا يعصون الله ما امرهم ابد او تشتي خدي تعالى قوتي دي او بيت ويفعلون ما يؤمرون. لو جل كافر انسان خدي تعالى يبو مفرد كد ويما اگدار كد بيجيت خو مال وعيالت خو بارزن هر هو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتمه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هن همي شفانن وهمي هن همي بربرسن اش او تشتهين شفانتيه ليت كان بجد فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول على رعيته او كسي حكميت كاتن كمحافظة رئيسة يعني هريك الديف مرتبة خارئ مدير دائرة كي هريك الديف جهة خوا او بربرسه ودهيتا بسيار كرن رجا قيامته شوي او كسيد بردستوي ان بندستوي دا كاتشكري وهر هو صاد بيجت والرجل راع في اهل بيته هريكش ما ابي رئيس خيزان يبجن ويا عيال هي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيجيتن هر كسك جاء والرجل راع في اهل بيته او ظلام يبل برسه شوي خيزان او البردستوي وهو مسؤول عنهم رجا قيامت دهيتا بسيار كرن شوي خيزانه شوي جنكي وشوي عيالي البن دستتوي انساني بجت والمرأة راعية في بيت بعلها وجنك جيت مالا ظلام خدا شوفانه تبي تشوف ديريا ومالي بكتوي عيالي بكتل جل ظلام خا وهي مسؤولة عنهم ورجا قيامت دي بسيار شوي هيتا كرني سروي بربرساس سر مليتوي وهي مسؤولة والعبد راع في مال سيده أو كسي جتش عبد بيتن خدمة خدان خدا بيت أنتم موظف بالدائرة كي راتبك برانبري هندي ورجري أو شول الدست تدا مسؤوليته وأمانته ورجا قيامته خدي تعالى دي بصيار اشمرو فيكد وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بجيتن هن همي شفانن هريك الجهة خدا ويبر برسه شوي تشتي شفانتي ليت كت ام همي قالي خشكو برا هزرا خابكين ام ادفي ولاطي دا وك كوميونيتي وليدرت كوميونيتي ان وك سروكي خيزانه او خيزان الدفته ان او ديكا بجداري الجل ظلامي خد كتنو اداره و خيزانت كت مهميا بر برست هين ما خيزانه هاي ما عيال وزاروكت هين اري او تشتي بي تي في بو عيالي خو من كريا ان اري اگر ام هري كشمني كه خدای تعالی
امانت خوش مستاند او تشتی ام پی تکلیف کرینه ما او تشگهان دیه عیال خو آن گلک بسیاره که گرنگه تویت ام همیش خوب بکین و سحکین خو که ام الکیرینه لوات حدیث کادیدا عرف حديث جي متفق عليه يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يعني خدي تعالى بيجيت خدي تعالى دي بسيارش مهمياكت هريكي كاتشي برپرس هيا الدنيا دا كو بسر پرشتياوه بكت أحفظ أم ضيع بشولي خرابو آن بشولي خوانا رابو حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هريك شمده بهتا بسيار كننت مالا خدا كاتش كريه اري ام همي سحكين خوا عيال زارو كتما الكيرينه ام بحثي خود كين رفندك بين هندك جاره هكا بسيارامت ين ام خو خال 3 مليون 3000 دين 25000 دين 12 ولدا اف 25000 اف 20000 كاني پشتی 20 سال دی اف 20000 دیل کیره بن پشتی 5 سال دی وكي أفروكا قال لي خش كبيرة هندك تشتهي خدي تعالى بجت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ام همید گله بون خلکی هاتیه ویری وقتی تولگل هندک هات آخوی تو دی بجی تشکیری بشته تاس امریکی ما بشه نه اصلیته تشکیری هاتی بشه والله با پیرت من یش ایطالیا هاتی یش فرانسا هاتی نویه منو تجی حکم پلان بو نبی دی بجید با پیره ما کرد بو دی بجید با پیره ما کرد بو من چی کریه بوی گلکت هین میدیتین پیش چاف دی بجیتن بابه من بسلمان با پیره من بسیط ترین استیو جاب اوه گلک مشهوری اپل اوه مری بابه وی اصلوی سوریه بابه وی خلکی سوریه نه دین هبو نه ایمان هبو چتش نبو خریب سری ملیاره توی فایده وی نکره اری محتمله کره منو کره تجی ولی پیت اری گلک محتمله که چامنو که چا تجی ولی پیت اری گلک اگر کره منو که چامن ولی نهت اری احتماله نویه منو نویه ولی گلک من چی کریه بوان من چه پلان هیا بوان ام همی دنیای دا خمام اوه سیاره کالاوتر یعنی اگر ام همی هزرا خوابی کن وقتی تو اولی هاتی تا چه سیاره هبو اونی که تا چه سیاره هیا وقتی اولی تو هاتی تو چه شقه دا بوی اونی که تو چه خانی دا و تپلان هیا بو کیره اوه دنیای دا مع العلم الدنیای دا خدای تعالی بشه این لبستم الا قلیلا ساعة من نهار يوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعني هند يا كردت وقت جيانه دو ام قالك خمي ونا بيجم حرام يعني خلت من نقل بس كيش جرينج ترى اد بيجم يعني بو من 5 يارا من لاو تربيت خانيه من لاو تربيت همي تشتي من لاو تربيت اري عيال من لاو تر لهات ان خرابتر لهات ايمانوان لاو تر لهات ان خرابتر لهات اخلاق و روشتوان لاو تر لهات ان خرابتر لهات اوی بسیاری توید ام همیش خوابی و من چی کریه که تشتکی بوان بکن برف باشتر و بچید خودی تعالی بشته من خو مال و عیالت خواب پارزه و ید بشته من پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده یه بسیار کرن اره نفره ام همی بوه بسیاره جابکی آماده بکن و حاضر بکن اگر خودی تعالی چکو ام همیت معرضی مردینت همی گاوادا دهن بین الگل برادره که توی آخوی پشتی ساعته که دی بشته ولی فلان کس امری خودی که و جیانا مهمیاد یا چی بوی اری اگر اسمر موچوم خودی تعالی گوته من وره تهنده عیاله هی تا چو بوانا کریه تو وک ادوی کمیونیتی دا خلقی تل ویره تا چو بوانا کریه که او پینا پاراستن مالو خیزانت وان پینا پاراستن ناس ناماوان پیتا پاراستن تا چی کریه هر یکیش ما بسیارش خوابی که چی کریه بو چی جیانا خواده هم گلک شرزاینه و گلک پلانات دانین که وضع ما روش بو روژه باشتر لیپید بو چی بو پاراستنا مال و عیالت خواه و گلی خواه اسنه هندی شرزه آن بوی شول ناکم
يعني قالك جارة هندي جارة مثلا بو ساندي سكول او برنامجات مزقفتي دا بيجي ما تشتكي هاي بو طلبة هندي والله سيدا ماني من عيالي هيرنينه هذه تعيالي هيرنينه راسته بس أذا نمروفتيا نقلتيا نملتيا ندينتيا يعني دي شلته هيت اگر تهاري كاري تداكر بلا من عيال جنبي تتوي عمري دا يعني عيالي من ما نفي منينن بصمام وبرا منينن واوانجي عيال نينن خلكي قندي من وخلكي ملتي من وبصلمان هما عام تفيت مروف هستب بربرسياتيه بيكت مسؤوليته بيكت بزانيت مسؤوليتك هاي تفيت انسان في مسؤوليته راكت لو قال لي خشكو برا دا ناسنامه وکی بسلمان پارزی هکته ناسنامه وک بسلمان پارز دی ناسنامه یا نتویجی پارزی هگر دینش دست شو همیتش دیش دست چیتن لو گلک آگرینگه گلی خشکو برا ناسنامه یا آینی پارزی وک مسلمان اگر تو نشه و پارزی چتش تو نشه پارزی و روزا قیامتی گلی خشکو برا رب العالمين نبشت من تو كرد بوي عرب بوي فارس بوي امريكي بوي شتش بوي بس دي بشت من تو مسلمان بوي ايماندار بوي آنه تا ايمان بخد تعالى هبو آنه تا ايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هبو آنه تا ايمان بقرآن هبو آنه اري اف ايمانه من داية عيالت خواه عيالت من دشين دنا نفيت من وهو صافيرا هرا ما چي كريه و ام چیت کین و ام برفکیری وچین نگلک آگیرین گس هزرا خواه هنده بلا و ناسناما دینی گلک آفره آنی که بسیارش عیال خواب که دیناوی پیغمبری صلی الله علیه و سلم زانید دیناوی بابی زانید دیناوی با پیروی زانید ناوی دیکاوی دی زانید الکیری بو چند سالا عمریوی چند سال بو وقتی وحی بو هاد چند سالا مات مکه دا چند سالا و شرطی دعوا خواد کرد بو چی مشخت بو چو مشخت بو چو کیره و چند مال ویره چندش عیالت مواز زانه آن چندش مویز زانن دانش عیال خوابدن اوه ناس نامه دی چاوا پارزی و دی چاوا دی نیا فره اموه ناس نامه پارزی لو اگلی خشکو برا یکمین تش خود تعالی بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم اینا اقرأ بخینه ام چند دخینی و ام چند نیش عیال خود دین بخینن خودی تعالی نون والقلمی رب العالمین سین داب قلمی بینوسی خودی تعالی سین داب قلمی خاری نون والقلمی و ما يسطرون هند یا گرینگ علم و زانین الدف ما چند ما او علم و زانین گرینگی ورگرتی یا چند ام نیش عیال خود دین لو گلی خشکو برا گله کافره ایک ناسناموان پارزین اری تو بخودی که عیال ما وقتی چی تا پابلیک سکولا ناسناموی تا پاراستن آن برزد بید اری عیالت ما چین بهنه خود با وقتیت مدرسه دا نچین اری چند دشوانا نویجت خال ویرید کن و چند شرم کن نویجت خال ویرید کن تو حساب که 4 سالت elementary و 4 سالت middle school و 4 سالت اوه 12 سال 12 سالا کرته شرم بکت المدرسه خانه ویجی بکت پشتی 12 سالا دینی ویجا کت شرم کت بیجیت اس مسلمانم دی پشتی اینگه بیجیت اس مسلمانم شرم کت کچک درسو که خواب کت اسیری خواه چوکو اوید را خود دورید خو غیری وینه و اویدی یاری او ناسنامه نهای تپاراست انتوید تجهک هبی تو والعیال خوابی که ناسنامه وان به تپاراستن لو اگلک جارا ادبیجم گرینگنین تجه هبی تنتو نویجید خواتی دا بکی خب باو منارت هبنانه بس گرینگ تجهک هبید عیال خالی کن بکی تا مدرسه قطابخانک هبید تا سنترک هبید تو بچی کالی کن بکی دا ناسنامه خواه برزه نکن ازو تو ناسنامه خواه برزه نکن دید شارعی نویجه خواه کن شرمش کسی که ناکن بس کره منو کرته و ناکت کچا منو کچاته و ناکت نویه منو نویته و ناکت لو اگلی خشو تیویت مروف زانیتن پیتوی چینه و پیویستی چینه و چالنج و تحدیات چینه برفتوت هین دیچا و خوشوان چالنجا پارزی و برف ریککا باشتر و بچی لو داول بچی که بیکین که فخریب خوبه بتن او کیه وش کیه و بابو با پیریت وش کینه و چی بیرو باور هنه
تیوید توی ناسنامه بوی پارێزی دابشەی پارێزی تیوید تا جهێکی تایبەت هەبیت توی بچیکی لوێرێ ڕاکەیت مدرسەکە ئیسلامی گەلک يعني ئەvە چەندە سبحان الله مدرسە ئیسلامی بشێکی تعقیدات گەلێکی تێدا هەین قەدەری خودی تعالی و مدرسە ئیسلامی لوێرێ کوڕی من ناوێوی دەری بەس بۆ ئەوێدی نمونەتینم ئەچوو من بر کوڕی خۆ على ئەساس دا قبیل بکەنێ لوێرێ قلت تبيت امتحان بكين سحكينا مستوية تعليمي ودي بابا امتحان بكين تقول والله مستوية خواندن ونفسين وك language art زمان انجليزية دا advanced يعني بري مرحلة خير بس رياضيات دا يه behind ام قبين ناكين هكا من اذا قبين نكر ويا ها قبين نكر باشه شان سيوان بچيكا دل كيري بيت لو ام هاتين قال فكرك ان شاء الله دي محاوله كاين اجت نزيك دا خدي تعالى توفيق دا هوم سكولينج كيت مزگفته خدا چكين ما هول دا اف كسيت ما هين كوميونيتي دا هندك شو هم يا دا ظلم الهميانه كم كو هول بدين هوم سكولينج كيت چيكين بس نجحنا بو اسباب قالك بون مس منه بس ما مدفيت امتي دا بچين وام حس كاين هر كسكي education field دا بيتن اش طلبات تايبت تلفونی بوم بکن آن نوید خواب بوم بنویسن که ام استفاده جه بکن دا بشین اف بچی کت مایی پارێزن اف که ام همیت بین المدرسه گلی خشبرا LGBTQ يعني همي نوعيت هزرو بيرا يتوي مدرسة تو كوري خويا بچيك أنك تشاخيا بچيك 6 سالي تو يفرد كيوي مدرسة هرو هاي ساعتا كم هاي ساعتا 6 ساعات حتى هاي ساعتا يتمين تتوي مدرسة ده يتهيتا مال يوسطياي المال جي سوشيال ميديا مجالي نادته ها أبي بچيكي دفيلي چي بيت دفيلي ويتش تبيت أول ويرد بيني أول ويرد خينت أول ويرد أول ديد بيتن داب هيتا باراستن تبيت تجهك هابيتن تو الويركم كي هم سكولينج مديت يعني أم مجموعة كنسر شور كي مديت ياش هميا باشتره شو كنتو قالك احتمال يتهين عيالي خاي يتهيلاين المال مشكلة وقت تو بتني بي individual تو عيالي خاي بدي بكي بدي social disconnect بيتشيك يعني فيلنا بيتن قال عيالي ديتر بهتن وبتشيتن وباخويت بديت مين تفتني بشكل تأثير احتمال النفسية تو بشكل تهتكرني بس وقتی طول مزگفته که مثلا 20 بیچیکا 40 بیچیکا 50 بیچیکا این یلگلک ایک او مشکلت نامینیت یادی محتاجين 8 ساعات من مدرسة ده تمال 2 ساعات ده حتى 2 ساعات ونيفا هم كيت خخرة كافيت مدرسة خلاص كه 2 ساعات ديجي درس ديني نشاب ده قرآنوي نشاب ده أخلاقي روشتي سيرة پیغمبري افتشت إسلامش مدوين خلال 4-5 سالة كا أو بچيك دبو تبيت نابجم ملايك دبيت نيف ملايك بكافي دشيت جلك شولاكتن لو قالك هاجرينجا امسح كينا بديله شما بديل هنا ام شو بكين تفيت ام همي شول سر بكين ايكيب تني ناه تكرني افشوله بس اگر ام همي هاري كار بين ديشين قالك تشتاكين لو قالي خش كبرى دا اس بشم او ناسنامه بچيكي خب پاريزم و دا بشم جهك انفايرومنتك جوكي وصاي امين بوي بچيكي بعيب نسح كتخوچكو بسلمانه و اویت را خودورت ویجی بعیب نسح کنی چکو بسلمانه و دابشیتن اخلاق و روشت و ادب خواب پارزیتن او تشتی بیرو باورت وید بجنه خلطه بشید بجید یا خلطه ببینید اویت را خودورت وی همی وکیوی او هزرو بیریت هین توی جوی دا مظلم ببیتن دا برزنه بیتن اوه اگر او نبیتن کسی که دیتر نابیتن هر وصل ثقافت دا ثقافت و اخلاق و روشتی وی بچی کی پیتا پاراستن بچی ام تشتکی نشاد دینی چی تا مدرسه تشتکی دی فیل بید کش ثقافت دی ورگریتن ام همی بسیارش خوابی کن کش عیاله ما خارنامت خودن بس بسیارش خوابی کن کش عیاله ما خارنامت خودن بارچه کش ثقافتی دی اپراخا خوی دی ترشکی خوی دی افتش دی خارنت ما اید کردواری اوید خوی عیالت ما چی تخون؟ چیک فلیه و نزد اف خارنش در ونه همی چپولی نزد چی داشته اف نوید اویدی خارنت وان اوید اوید خون بچی ثقافت ها ملتی اویه یل گلوانا مازن بیتن دیل گلوانا فیل بیتن جی
اما بسيطه انه از خارنه چه حلال و حرام و از بحث دینا کم کار درسته بسيطه بس بمتى ثقافه قومي تورجريت يا ملتي ورجت شو قيد قال وراد بيت يستحكتي الويري اوان تشتاخون او جدي وان تشتاخون او تشتي او بيني درسته دي او جي بيني درسته صباحي بيني كيتشل قال كيتشكي درسته او جدي بيجي درسته كور قال كور كي درسته دي بيجي درسته بيجي نوميري قال كدو من درسته لا وقالي خش كبرى قال كافر دا اس ناسناما عيال خب بارزم و او انفايرومنت او بيئة او جو او تيدا جيت يباقجو بجيم بيتن تفيت ابزانم عيالمت كيش جوي دا جيتن تفيت جوكي وصابوان پیدا بكم چونکو وکی ما گوتی خودی تعالی رجا قیامتی دی بسیارش منو تکد اری ما کار کر و ما بنیات بواندانا دا او سر آواکن آنه لوا گلک کافره گلی خشکو برا انسان وی تشتی بکد هر حوصا گلی خشکو برا وقتی تا جوه که حوصا بوی پیدا کرد بچی که کل دفته 8 ساله هما نه 12 ساله جی 8 ساله 4 ساله تو نیشا بدهی اخلاق و روش تو دینوی صبحی دیشید بوده مزگفت پریوه دی بوده مدرسه اسلامی چیکتن دی بوده منظمات اسلامی دی همی تشتا بوده چیکت دی بیته پارچه کش وی مجتمعی چکو ید وی مجتمعی دا مازن بوی و اخلاق و روشتوی تبوی پاراست دیشید حتی لوبیه کی بوده وک نتوجی چیکتن همی تشتا دیشید بوده چیکت چکو تا پاراست تناسناماوی پاراست دی بوده شول کرد دی بو کمیونیتی ها شول کرد دی بو رونده ها شول کرد دی بو خلکی ها شول کرد بس هكذا هيلا وبرزه بوتنا في خلكي دادي برزه بيتن لورا سحكينا عيالت ما اولي وقت شو الفيري شوينا مدرسه بوشي كون بونو بوخا جنجك شيكر ما ندخل باريزه خلكي ديتن همي وكي غرغاهاتنه عيال ما فيلي هندي نبون وقت هاتنا قطان مجبور بون بوخا جنجك شيكن دخل باريزن تدا بشتينجي چلي هات بوشي دراج ديلر بو ما چي بون سحكي خلكي زنگينه اخلاق و ملتی چگول و مدرسه را بو سحکت خلک بصناهی پوی واسطه زنگین بید دراگ دیلر جیبو مچی بو و دیگلک شولی دی جیبو مچی بید یعنی بیرامتی یعنی اولی هک کچکه کان کرکه چوبا مصیبت کان مازن بونی که هر امسر ناخوی امشویجی در باز بون نیک عادیه بابو دی که چنه داوتا کچاخه کو بداوتا ما هوسا نب شریعت ما هوسا يتشون الجلك عادي الدفدي بابا اوجبوا عادي بوشي شو كنت تدفيت نفتي الجل مجتمعي تشي وكي والله هي بيشتي فتره كاديها ما خلاص بس اگر تشتكر دي خوجي باريزي وديواناجي ودي تحجه هبيت الدف خدي تعالى كو خدي تعالى ما هميا باريزي تو تشتكر كو تعلق عذر الدف خدي تعالى هبيت تشتك بواناكر لو قال لي خش كبرى يعني سحبت امهمي زاني وقالك دريجه سر بس غايتها من جي أو بس أس خشكو برايت خوا الهندي آجدار كم كتشتكي جلك مزنك تبي أجر أم شول بونكين عيالت مشول بون تبيت أم بنياتي بدارين دو عيال مسر آوا بكن لو أخذ تعالى بيجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام الحديث بخاري داد بيجيت ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت ما من عبد يسترعيه الله رعية نين عبدك هند الشفانتيا هندك بكت وشاف ديريا وينكتن نصيحته وشيرته لينكت وريكان نشاندت إلا لم يجد رائحة الجنة بينه بحشت جناشت يعني أبي الجهنم إذا جرى خود دور الجهنم هندك إشوانا بينه بحشت شيته اوی واسطه بنا به 8 جناشی لوا گلی خش کبرا گله کافره ام همی شول سر هنده بکی لوا جارا کاری بیرا خش کبرا ات خوابینم ان شاء الله هر کسی که شیان هبن تایبت ماده اویدی لانگویج آرت زمان انگلیسی دا و ماث ریاضیات داد وان هر توش داده اگر هندک هبم شین هاری کاریه بکن ان شاء الله ام شول سر که ان شاء الله بلکه نزیک اعلام بکن هر کسی که حس بکتن عیال خوابینی تنمشین تشتکی بوانا درست بکن بس افهر دو ماده حتى طلب جامعي بيتن يعني بروجي 2 ساعات كابشت ايش وقتي خبدته ما هر كسي كيشيان هبن ان شاء الله بهت دف من ان نافت خبدته بلكي بشين تشتكي بكين مع عذر هبيت الدف خدته هيك هم يجي خلصنا جين علق او كسي ام بشين خلاص بكين وقرتال بكين وتشتكي نشابلن بلكي خدي تعالى بهندي المبوبوريتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن الله قد أمر بأمر عميم، فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله